سلام تعني هبلي زخوركم من زخبركن انت عزبتي إذا يوتيوب channel كما يتخونوا لمون كم تلمود أوز محاورة ميديا هلون أزارارهن كمون حدش رخوانا حابريت هلو بحاد خوينا خنكتاتلون كمون حساب كنه هولو نواقم حزايا مسئل لغو فالنقا رئيس السودان فريق شيبة يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي رجالني اشهدوا عرفت بيتهم عشائها وتوجت بالنصر اللوز بالحساب مباركة زغوركم تعزبتي كمتي أمتو وزرقاخمو نايلو معانت مدبنا سلامة وركب هزبتات صمدو أبز حز ساعات زلعادة ناي هزبن ناي منقسن تقبال نترخيبو كمزي النريو زلنا بزحات محبرسب بزحات هزبتاتن كمون مرحتي ترخيبو ملو عوي ناي صمدو مدرخ تخايديو إذا صمدو زي فلي زبولو ناي بزحات سلام زلولي محبرسب توكلت ترخيبهم ننا وعلوم حساب زهولو فلي مدرخ ينيرو اتي مدرخ بتعمي دس زبلن كمون أبزي قرن أفريقيا سلام نخنقس عوي عدل زماچاچو مدرخ ينيرو زغوركم تخاتاتلتي اسكي ابت مدرخ ترخيو مسراتين سرح مكيادن صمدو زخونه اول سعيد زم حلالفو ملختلو تخاتاتنا نملس حراي مبار حجي مس قال اكتيفيست اول سعيد جمار صمدو قال مس اكتيفيست اول سعيد كنسمعنا تقعيد علمت سلام صمدو اب استفلاليو هاغراتنا يزركبو حزبታት متخخابي قند علامو دما اب قرن افريقيا كينات دون مبالي اب تግራይ ድሕር ዝነበረ ውግ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነትብዶ ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ሰራዊቱ ሃንደበት ካብት ቦታታት አውጪዎ ዓላማ ናይዚ አሞንጎ ኤርትራን ትግራይን ውግ ንኽጅመሪ እንተኾነ ከምት ስርዓት ብልጽግና ዝተመነየ ውግ አይተጀመረን ድሕርዚ እምባር صمدو ناي حزبታት كهلو لو زبل تبغسو ዝተወስደ صمدو خلت درجاتات يحلفو تقداماي حسابي حزبታት ኤርትራን ትግራይን بسنك ዝተحالفه ነው وحين تحالالخن حماق كنتات امونغوم زنبره زمدنا كمت كل زمنه يكونن نيرو متأممان حسيسو ركب قاريصو بحبار مسرح زي حسب كوينو اب كمز كنتات زغلو بدهوتات سغيركا صمدو حزبታት كغبرك علي زبل حساب ملعال طراي قليل አይነበረን እንተኾነው ግዝ ወገደሉ እንኮ መገዲ ንሱ ጥራይ ስለዝኾነ እቲ ሐሳብ ግድን ይخلዓል ነይርዎ ተላዒሉ ድማ ከምቲ ዝተጸበናዮ ጽምዶ ህዝብታት ይገበር ዝብል ሐሳብ ምስተላዕለ ገና ከይተበገሰ ብዙሕ ተቃውሞ በጽሕዎ ክትግበር ኣይክእልኒ ተባሂሉ ንጠያይትን መዳፍዕን ዝመርሖ ፖለቲካ ስለዝኾነ በቀዳምነት ፖለቲከኛታት ከዕረቁ ኣለዎም ምሁራት ክሳተፉ ኣለዎም ኣዘዝ ሰራዊት እንተዘይደጊፎሞ وحسنته خእመን ኣይክእልኒ ወዘተ ተባሂሉ እንተኾነ ጽምዶ በህዝብ ክትግበር በህዝብ ክዕወትን ከም ዝኽእል ጽኑዕ እምነት ስለዝነበረና ኣብ ሓሳብና ጸኒዕናን ህዝብታት ኣእሚናን ነቲ ጉዕዞ ጀሚርናዮ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ተግባሪ ነቲ ጽምዶ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣባይታ ብጭቡጥ ኣብ ግብሪ ክትቀይሮ ዝዓበየ ብድሆ ነይሩ እንተኾነ ሳላ ንጹር ራእይ ሓያል ጻዕሪ ተወፋይነትን መስዋዕትን صمدو اب ግብሩ ውዒሉ ህዝብታት ኣብ ዶብ በአካል ተራኺቦም በሐባር ውዒሎም ኢድኒኢት ተጨባቢጦም ኣብ ሓደ ማዕድ ተቀሪቦም በሐባር ዘትዮም በሐባር ንሰላም ጸዊዖምን አይፋል ንኹናት ኢሎምን አሞንጎ ህዝብታት ዝዞባና ዘሎ ጽምዶ ልክዕ ከምት ናይ ዕውት ሓረስታይ መሬት ተደላዲሉ ተሓሪሱም ተዘሪኡን እኽሊ በቂሉኒ ዘሎ ሕጂ ተሪፍ ዘሎ ነቲ እኽሊ ዓጺድካ አኺድካ ብጉቦ ኣብ ቆፉ ምእታዊ ጽምዶ ተሪፎ ዘሎ ነዝናይ ህዝብታት ምትእኻብ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ምስጋሪ እሱ ድማ ናይዞም ኣብ ዝተኣኪብኩም ዘለኹምን ከማኹም ዝኣመሰሉ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ደለይት ሰላም ዝኾኑ ምሁራት ፖለቲከኛታትን ጸለውቲ ዝበሃሉ ኤሊትን ጽምዶ ብዝያዳ ደልዲሉ ዘላቕ ሰላም ዞባና ንኽረጋገጽ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ከተቃልሕዎ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት ኣህጉራውያን ውድባትን መንግስታትን ብምኻድ كل زكالكم كتغبروا بسم حزب قرن افريقيا تحتوت لكم بخمزينا نتنزوبا خوخ بوقعي خوينات اوج زولو سرعات بلصقنا دو كنبلون نخل
لكع خمت أبالات صمدو خيتحللوا سعيرهم نتقعزوا بزدرجة زبصحوا نسخاتكم دما نتدرو بقيل زولو زرئي بقبع عتيدكمن أخيدكمن أبقفو خطأتوا ساوعيتناي اجيكوكم سبسيبكم بب موياكم سلام تعارو قرن أفريقيا خاب تاريخ وقئن وروقئن ناب تاريخ سلام معبالا بمغيار نمتساعت دك أنا قصانت نفتر اللهم بحبار كم نعوة اللو دما عين ترات أنا أمباركس زغوركم تعذبتي كمتي أم أتوي أول سعيد كولو زانها أبزحت ساعات صمدو نابزل على برخة كم زديبة زي مدرخ زي هلو مرة قاعدتي زغوركم تعتاتلتي تي أودو بزنبار حزبي سلام كركبن أمون غزان كل تعد زين سلام كفترن بمقار تي صمدو زي نابزل على درجة أن خدو خيدو أبزحت ساعات كا صمدو زي بحافشان قرن أفريقيا سلام زوج مدرخ نخونه يخيد اللو زغوركم تعتاتلتي زنجر زي سلام نزدل محبرسب بتعمي دس زبل لبي زرسرس تغواريو كل غزي افريقيا ناي كوينات ور كوينات تفليوا اي فلط نيرو بفلايكا ازي قرن افريقيا مالتي بدعمي تافاف زخونه بوتا نيرو ابزح ساعات بزناي غداي صمدغن اذن ابز قرن افريقيا زركبا عدታት ወይ ድማ ሃገራት ሰላም ንምፍጣር በዚ ጽምዶዚ ይቅጽላሉ ኣለዋ ወይ ድማ ተቀቢለና ተግባር ንምእታው ይሻባሻባ ኣለዋ በጣዕሚ ደስ ዝብልን ኩሉ ክድግፎ ዝግባእ ናይ ሰላም መድረኽ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ማለት እዩ ዝኸወርኩም ተኸታተልቲ ጽምዶውን ናይ አፍሪቃ ሰላም አንድነት ለአፍሪካ سلام بزبل عوي ناي صمدو مدرخ يو زخوركم تخاتاتلتي بزغسل زخوركم تعذبتي وكاله حزب إرترا زخونه حدثون ابز صمدو زي زمحلالفو ملأخت له تخاتاتلنا نملس كدما مسقال وكاله حزب إرترا السيد ود عبد الله كبور أمباسادر عيسى أحمد عيسى زخبركن تساتفتي صمدو فلما ودباويت كتما بورت سودان زكايا زولو صمدو أقدمكم قريبة نإرتراويان برتي بورت سودان وكيلة قال كسمع يتوهبن عدل إنا منغوس إنا أمسكونكو نخلهم تساتفتي صمدو انقوع بتحان مساكم إبل كأسئلة صمدو نهزبتا زوبانا زجمرن دقيمة خيبة ليتن معالتن زسعر زولو اكتيفيستي أول سعيد أمسجن أحزاب زوبازي سلامن سنة كم زقبو ترتر يبلون كوموس لزخونة دما كبي سعري تغيلو أبز حجي بسحوة زولو بدرجة بسحوة زولو بسحوة الله بزا أقات أمزي نخلهم عدمي إرترا أخبرهم أبز مدب إزي ترخبكم أكالات من قسطن حزب السودان كمون تقراي أمحران كالوتنا إثيوبيا ودباتن أمسجن عوض نصمدو أفريقيا عوض نحفاش هراي حجد مقال مس أبو منبر محبركم تقراي أتو مبراهتو حاغوس زخبركا أمباسادر عيسى أمباسادر هاجر إريترا أب السودان زخبركم توكلت منجستن حزبين السودان زخبركم أمرارحان حزبين محبركم إريتراويان زوبا قيح بحري زخبركم أمرارحان حزبين توكلتي محبر تغارو سودان جنفر بر سودان زخبركم عدمات عقايش زخبركمن زخبركنن لعلو خلون قدم خلون أبزي فلي مدخ صمدو سلام محزنتاوي ركب حزبين حزبي حزبتات تقراين إرتران سودانن كم سلستيهم أحزابات دليت سلام زخونو أب كبابينا زنورو أحد حزبتات ودابيتات من سلام زتفليو فلي بعال أب سودان زركبو تغارو وكيلة يوهانا خبل فتو إذي لومي النبعلو حزبي نحزبي مغسلتا اتم أب زتفلاليو بوتاتات زتخايدو مدرخات سلام كوينو بتبقسو مريحنتن قدسات دليت سلام تغارون إرتروانن بسناي دليت كلتيو حزبتاتن كوينو إنه نومي ناي أب كبابينا زركبو ودابيتات تحاوي سمو أبزل على بركي بتيحو يركب جناون كسفح إيو سلازوخانة
ከም ተጋሩ ባህግቲ ሰላም ምስ ናይ ከባቢና ዞባና ህዝብታት ሰላም ክዓስል ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝምድናታትና ክድልድል ብዘለና ሰናይ ድልየት ኣብ ጎኒ እዚ ሰላም ከም ዘለና ከረጋግጸልኩም ብፈቱ። ኣብ መጨረሻ ብፍሉይ መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ዘጋጠመና ጸገማት ከም ጸገሞም ቆጺሮም ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንና ደው ዝበልኩምን ዘለኹምን መንግስትን ህዝብን ሱዳን ዘለና ክብርን ምስጋናን ብሽም ኣብ ሱዳን ዝርከብ ህዝብና ከመስግን እፈቱ። ድልድል ጽልኢ ይፍረስ፣ ሰላም ይንገስ፣ ሰላም ንኣሕዛብ ከባቢናን ዞባናን ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ይቕንየለ። እምበር ከዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝጸናሕና ተወካሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምኡውን እዚ ናይ ትግራይ ተወካሊ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ንህዝቢ ሱዳን ኣመስጊኖ ኣሎ። ምክንያቱ ካብ ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ኣሕዋትና መፅለሊ ኮይኖም ዘለዉ ህዝቢ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ኣመስጊኖ ኣሎ። ኣብኡ ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ቃል ድማ መንደቕ ጽልኢ ይፍረስ ሰላም ፍቕሪ ይንገስ ዝብል ሓሳብ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኩሉ ክቕበሎ ዝኽእል ወይ ድማ ኩሉ ፈታዊ ሰላም ዝኾነ ዝድግፎ ሓሳብ እዩ። ብምቕጻል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብቲ ናይ ጽምዶ መድረኽ ብርክት ዝበሉ ናይ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰባት እውን ኣብቲ መድረኽ ንሱ ብውድባቶም ተወኪሎም ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም እዮም። ብዙሓት መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፎም እዮም። ካብኣቶም እስኪ ተኸታተልና እንመለስ። ቃል ምስ ወኪል ብሔረ ኣምሓራ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ። በቅድሚያ በዚህ ትልቅ የሰላም የህዝብ መነሳሳት ላይ ተመስርቶ የተጀመረ ጽንዶ የሚባል ለሰላም እንቅስቃሴ ሐሳብ ለመደገፍና ሐሳቡም በስፋት በኢትዮጵያ ውስጥና ከዛም በአፍሪካ ቀንድ እንዲሰራጭ ለማገዝ ተጋብዤ በመምጣቴ ከፍተኛ ክብርና ኩራት ይሰማኛል። የመጣሁት ስለ ጽንዶ ለመግለጽ ስለሆነ ነገር ግን ከጽንዶ መግለጫ በፊት ስለ ሱዳን በጣም አጭር ቃል መናገር እፈልጋለሁ። በአማርኛ የምናገርበት ዋናው ምክንያት የጽንዶን ዓላማ አማርኛ ተናጋሪ የሆነው ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ አማራው በዋነኛነት ሌሎች ደግሞ አማርኛ የሚናገሩ እንዲገባቸው እንዲረዱት እና የጽንዶ ዓላማ ተከታዮች ተርጓሚዎች ሰሪዎች እንዲሆኑ ለማድረግ በማሰብ ነው። ከዛ በፊት ግን ሱዳንን በተመለከተ አንድ ቃል መናገር እፈልጋለሁ። የዛሬ 50 ዓመት ገደማ ከትግራይ ተነስቼ በኤርትራ አድርጌ በቃርወራ በኩል ፖርት ሱዳን ነው የገባሁት። የ24 ዓመት ልጅ ነበርኩ። ሱዳን በዛ ወቅት 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ስደተኞች ተቀብላ ያለ ምንም ማጉረምረም ታስተናግድ ነበር። የሱዳን ህዝብ ደግነት የማያቅ ኢትዮጵያዊ የለም። ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳንን አገር እንደ አገር ለማፍረስ የሱዳን ህዝብ ሰላም ለማናጋት የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ቅጥረኛ ሆኖ መሳሪያና ተተኳሽ አስተላላፊ ሱዳንን የሚያፈርስ ሰራዊት አሰልጣኝ በመሆኑ የተነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰማውን ሐዘን በዚህ ህዝብ ስም ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። الرفيق اندرغاتشو صقي يقول قبل 50 سنة وهو شاب 20 سنة جاء من إريتريا ومر من قرورة ووصل لبورت السودان، وهذا في 1977. ويقول إنه الشعب السوداني وكرامة الشعب السوداني كان استحضن 1,000,000 إثيوبي لاجئ، وهذا نحن كإثيوبيين ما ننساه. للأسف النظام الموجود في أديس أبابا اليوم أصبح مرتزقة لقوات خارجية، ويحاول ويخلق فتنة بين الشعوب السودانية والإثيوبية، ويوصل كل الأسلحة التي تجي من الخارج والمرتزقة من أراضي إثيوبيا لمحاربة الشعب السودان.
وأنا أدين كإثيوبي. ثالثا يقول أنا أتكلم باللغة الأمهرية لأسباب معينة. هذا في ألف ويحاول يقنع شعبهم للفكرة الجديدة. ሳይሆን እኛ ታንክ ዩ አሁን በአማርኛ ስለ ጽንዶ በጣም አጭር ነገር ነው የምናገረው። ጽንዶ በአማርኛ ጥማድ ማለት ነው። በአንድ በሬ ማረስ አይቻልም ከሚል ሀሳብ የትግራይ ቦርደር ላይ ያሉ የትግራይና የኤርትራ ማህበረሰቦች በአንድ እጅ ማጨብጨብ እንደማይቻል፣ በአንድ በሬ ማረስ እንደማይቻል ሰላም ማምጣት የምንችለውም ተጣምደን ነው። እንደ ሁለት በሬ እንደ ሁለት እጆች ሆነን ነው። ይሄንን ሰላም የምናመጣው የፖለቲካ መሪዎችን ፈቃድ ጠይቀን የወታደራዊ መሪዎችን ፈቃድ ጠይቀን ሳይሆን እኛ ህዝብ ሰላም የጠማን ህዝቦች እርስ በርስ ተገናኝተን ተነጋግረን ሰላማችን ከሁሉም ነገር እንደሚበልጥ ለሁሉም ማሳየተን የምንጀምረው ነው ብለው በጋራ የጀመሩት ነገር ነው። አማርኛ ተናጋሪ የሆነው ማህበረሰብ ማወቅ ያለበት ጽንዶ ሲባል በሌላው ማህበረሰብ ላይ የተዶለተ ነገር አድርጎ የብልጽግና መንግስት ሊያቀርበው የሚሞክረው ነገር ፍጹም ሐሰት የሆነና ይህ ጉዳይ የፖለቲከኞች የጦር መሪዎች ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለዘለቄታ ሰላም ለዘለቄታ ደህንነት በጋራ ለመልማት ህዝብ ቆርጦ ዘላቂ ሰላም መረጋጋትና ልማት ለማምጣት የወሰደው አቅጣጫ ነው። ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። ይሄንን አራያነት የተሞላው የትግራይና የኤርትራ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ የጀመረውን ነገር ወደ መላው ኢትዮጵያ ማዞር፣ ወደ ሱዳን ማዞር፣ ወደ ሶማሊያ ማዞር፣ ወደ ኤርትራ ሁሉም አካባቢዎች በውስጥ ችግራቸውን በጽንዶ መፍታት የሚችሉበት ከዛ አልፈው ሀገር ለሀገር ያላቸውን ችግር በጽንዶ የሚፈቱበት ምስራቅ አፍሪካ በጽንዶ አይነት የህዝብ ፍላጎት የተቀረጸ የሰላም የመረጋጋት የደህንነትና የብልጽግና ቀጠና ሆኖ ማንም የውጭ ጉልበተኛ ብርና ገንዘብ ያለው ጉልበት ያለው እየመጣ እንደፈለገ የማይፈነጭበትን አካባቢ ለማድረግ ትልቅ ራዕይ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብም ይሄን የጽንዶ ሐሳብ ተቀብሎ በየቦታው ከሁሉም ወገኖቹ አማራ ህዝብ ከትግራይ ጋራ፣ አማራ ህዝብ ከኦሮሞ ጋራ፣ አማራ ህዝብ ከአፋር ጋራ፣ የትግራይ ህዝብ ከአፋር ጋራ ከዛ አልፎ መላውን ኢትዮጵያ አስተሳስሮ ኢትዮጵያን ከኤርትራ ከሱዳን ከሌሎችም ሀገሮች ጋራ በጽንዶ አድርጎ ሰላምና እርጋታ ያለበትን ሀብታም ቀጠና ፈጥረን እኛ ልጆች ሳይሆኑ ባህር እያቋረጡ ፈረንጅ ሀገር የሚሄዱት ፈረንጆች ቪዛ ለምነው ወደኛ የሚመጡበትን ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ነገር የሚያመጣ ስለሆነ ሁሉም ሊደግፈው ይገባል ባይ ነኝ። በመጨረሻ ሱዳን ዛሬ ካለችበት አስከፊ የሆነ ግጭት ወጣ ይህ ደግ ህዝቧ ከዚህ ችግር ተገላግሎ ጠንካራ ሰላም የሰፈነባት የበለጸገች ሱዳን እንደምናይና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያ ቀን እስኪመጣ ድረስ ከሱዳን ህዝብ ጎን የሚቆም መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀንሐና እዚ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ተወካሊ ዝኾነ ኣቦና ማለት እዩ ብዛዕባ ጽምዶ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ሓሳባት ተዛሪቡ ብሓፈሻ ብዛዕባ ሓያልነት ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ኣብ መወዳእታ ጥንክር ዝበለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ተፈላለዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እቶም ዓበይቲ ሃገራት ወይ ድማ ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት ንዓና ብገንዘበን ዝገዛእና ዘይኮነስ ናባና ክመፃ ከለዋ ቪዛ ለሚነን ክኣተዋ ከም ዝኽእላ ጠንካራ ብሃፍቲ ይኹን ብድሕንነቱ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ነገሩ ጠንካራ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንፈጥር ኣለና ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ኩሉ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰብ ደስ ከም ዝለውን ምንም ጥርጥር የብሉን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብምቕፃል ወካለ ህዝቢ ናይ ጋምቤላ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ብኣማርኛ እዩ እቶም ቀንዲ ሓሳባት ናኹም ብትግርኛ ክትርጉመልኩም ኣጋጣሚ ኣማርኛ ዘይትፈልጡ ማለት እዩ ኣፍታ ናይ ዓንቶ ቪድዮ እውን ጽምዶ እንዳበለ ዝገልፃ ነበረ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ተወኪሉ ዝመፀ ብዛዕባ ጽምዶ ብኣማርኛ ገይሩ ጥምዶ መጣመድ ነው ብሎ
በአማርኛ አስተኻኺልዋ እዩ ታጽንዶ ዝብል ኣብ ዩቲዩብ ዳርኣ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ጽንዶ ይኮነን ጽምዶ ይነበለ ነርና ናይ ኣማርኛ ናይ ትግርኛ ናይ ቃላት ኣጠቃቅሙ ይቕሬታ ኣነ ክሓተሉ ማለት ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ምናልባት ዘይተረዳእኩም ወይ ድማ ነቲ ቃል ጠዊዎ ከይኸውን ከምኡ መሲሉ ከይስምዐኩም ኢለ እየ ሕዚ ድማ ናይ ህዝቢ ጋምቤላ ተወካሊ ብኣማርኛ እዩ እቶም ቀንዲ ቃላት ኣነ ብትግርኛ ንዓኹም ክነግረኩም እየ ብሓደ ንከታተሉ ግን ሕጂ ድማ ቃል ናይ ወካሊ ህዝቢ ጋምቤላ ዴቪድ ወሻኖ ኦኬላ ማለት ያገ ባረፋራ ቢኮዝ لكن انا بونش بامارኛ كان فينات بسيت بسمع بكون كويس በመጀመሪያው በዚህ ዝግጅት ቦታ በማግኘቱ በዚህ ሀገር ሱዳን ያለበት ድጋፍ ባደረግልኝ በእኛ ድርጅት ስም ጂፒኤል ትግል ሜዳ ያለው በዚህ ሰዓት በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ እና ጋምቤላ በታሪኩ ያው የሚታወቅ ነው ያለው በሰላም የሚታወቅ ክልል ነው ግን ሁላችንን በዚህ ሱዳን ነው የነበረን ያለው ታሪክ ነው በዚህ ነው የሚጀምረው በጣም ሱዳን ያደረገው ድጋፍ በጣም ከፍተኛ ነው የማይረሳው ታሪክ ነው ያለው እና በዚህ ያለው ደረጃው እስካሁን ድረስ ማለት ከኛ ጎን ቆመን በጣም የተሰማኝ ደስታ ነው ምናሳያቸው በዚህ ምድር ላይ ሰው ወደ ትግል በፈላጎቱ ሳይሆን ያው በጫና ላይ የሚፈጠር ነገር ነው ግን እኩልነትን ከሰላም ጋር ነው የሚሄደው እኛን እዚህ ትግል ሜዳ ሆነን እኛን ሰላም ፈላጊ አይደለም ግን በያሉበት ስርዓቱ ከሰው ልጅ ጋር የማይጠበቅ ስለሆነ ነው ወደዚህ ያመጣን ከቤተሰብ ያለየን ይሄ ነገር ነው ግን ሁላችንን ለሰላም ነው የምንታገለው አሁን እኛን የታገልን ለሰላም ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም ለዛ ነው አሁን ሰላም ኢምታ ለህዝቢ ለግለሰብ ቢሆን እኔ ወደዚህ ከቤተሰብ ተለይተል አልመጣም ነበር ግን ለህዝቢ ሰላም እንዲሆን ነው ወደ በራ የገባን አሁን ባኛቀኛው መጨመር የሚፈልገው ዋኔ ቀኝሞር ዋናጂ ሙጀ ጋምቤላ ቆረኖ ዋኔ ወንግክ ምር ወቢረግ ቤት ምር ናቸው ወመኛ ቤት ምር ጋምቤላ ነው ውጁሪ ምትወዳው ለማለት እንደ ጋምቤላ አሁን ብዙ እንትናው ቤር ያለውበት ቤር የሚቀበሉበት ክልል ነው ማንንም ሰው በሰላም የሚኖር ማለት ያው የተፈቀደበት ክልል ነው ጋምቤላ ደግሞ በአብቶች የታወቀ ነው ያው አብቶቹ ደግሞ አሁን የብሔረሰቡ የተጠቀሙ አይደለም ከሌሎች መጥቶ የሚወሰዱበት ሁኔታዎች አለ እኛ ደግሞ እንኳን ሆስፒታል ሳይኖርን እንኳን ትምህርት ስኮለር ሳይኖርን እንኳን ሌሎች ነገር ሳይደርገን የኛ ሀብትን የተወሰደበት ሁኔታው በዚህ ሁኔታ ላይ የስሜታችንን ወደ ባራ እንድንወጣው ያስገድዳል በፈላጎታችን አይደለም እና ይሄ ድርጊቶቹ ከሰላም ጋር እንደማይሆን ማለት አሁን ሁላችንን እንደ አንድነታችንን እንደ ኢትዮጵያውያን ሰላም በአንድነት የሚመጡበት መንገድ እንፈጠር በጣም ደስተኛ ነው ለአንድነት እንዲፈጠር ጥሩ ነገር እንዲሆን የተወለዱ ጄኔሬሽኖች ወደ ጥሩ ሁኔታዎች እንዲሻገሩ ነው የሚፈልገው እና በጣም ከልቤን በዚህ እንትና ላይ ለመወከል መምታቴን በጣም ደስ የተሰማኝ ነው በጣም ከልባችን አመሰግናለሁ أشين بعرض خوركم تعذبتي زي توكلي ناي غامبيلا زم حلال فو ملأختي حصر بيلنا عاكم كنو غروكم تناي بهر رسب غامبيلا مالتو ابزح الساعات زلنا هفتي بخالوت محبرسب وي دما بناي منغستي محاوريو هفتنا زبزبز زلو نزخ نودينا نبرخا وصينا نقالس زلنا از قالسي نغلسب ايكونن نغلسب تزخون كبيتسب يتفريه اوز مدرخ زي امترخكون سلام مفتار نهزب سلازربح سلام مفتارنا عد سلازربح اوز مدرخ ترخيبني اخو بدعم ايدسي زبل ملأختي أم حلاليفو زلو زخبركم تحتاتلتي أمباركس زخبركم تعذبتي كمتي كن كتاتلو زنحنا أتم حصرت فيديو إينا باقوم أبيلو لكم أتي نوح فيديو أو هدمونا تي في خيركم كترئوا تغليهم بمولئوا مالاتيو إلا ما عنت زنبارة مدبيقن إذا كتاتلو زنوركم يمثل أبقى تسالي بخالي مدب سامن الرخب أبزاز اللهم سلام